ondel-ondel apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yecian di ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, di video kali ini teman-teman, Ade ondel-ondel pada janjian mau joget TikTokan teman-teman. Ini seru bener jogetnya Pade. Pade penasaran pan teman-teman? Yaudah nyok, cus lihat aja nih videonya. Teman-teman, ono ada ondel-ondel. Pas bener teman-teman. Ayah tadi lagi ke warung teman-teman. Tahu-tahu ada ondel-ondel. Kita suruh jogetnya teman-teman. Kita panggil dulu nih si Empok. Siapa nih, kita kenalan dulunya Empok, sini Pok. Siapa ya? Lagi kegirangan bener romannya Pok, sini Pok. Kayaknya kenal Lah nih. iya, Jamile ini yang terkenal di YouTube. Ayo siapa ya? Siapa ya? Ayo. Empok ame. Oh iya, Empok Ipe. Lagi ngapain di marin, Pok? Tadi habis dari warung, Oh, begitu. Iya, ngomong-ngomong nih, Empok. Dari mana mau kemana ini? Aye ini lu udah janjian sama teman-teman Aye ono di taman sono. Pengen bikin video TikTok yang joget-joget itu loh, Pok. Asik Nih yang kayak begini tuh, muter-muter. Oh, gitu. Pok sini, Pok, ngunyitinnya, Pok. iya. Nah, begini nih, Pok, nih itu jogetnya. Empok ikutan dah, Nyok. Resep dah. Di mana, Pok, emang? Ono taman sebelah sono, no. The taman cuma satu juga pakai nanya lagi Oh, sih, Pok. iya, Pok, iya. Nih jogetnya begini tuh. Aduh, udah puyeng. Mantap ya, Pok ya. Iya, ayo. Seru kayaknya, Pok ya. Ayo udah latihan ini 2 minggu, Po. Iya, cuma pengen bikin Iya, video iya. TikTokan doang. Lah boleh di videoin kan, Pok? Lah emang bikin video, Empok. Oh, iya, emang kata iya. TikTok bikin apaan? Aduh, Empok. Di sono rame, Pok. Wah, rame banget. Nih, Asik ayo jadi kasih duit. sawer. Iya. Bakal beli minum kan, capek tadi habis muter-muter. Iya, Po. Tahu aja, Aye aus. Emang Aye mah ausan orangnya. Iya, Po. Iya, Po. Ya udah, Po. Ayo, Po, ikut, Po. Iya. Ya udah, ntar ayo ikutan Heeh. ke sono ya, Po ya. Iya cepet tapi keburu kesorean. Iya, Po, iya. Makin rame kan makin enak ini Ya, pokoknya. iya. Wah, Ya, pecinta ondel-ondel aja. Pade demen banget ini pasti. Ya udah yuk. Halo pecinta ondel-ondel. Nyok ikutin aja mau TikTokan ini di Asik sebelah dah. sana. Nyok. Ayo, Po. Teman-teman, kita diajakin nonton TikTokan ondel-ondel nih teman-teman. Yaudah, Po, ntar ayo nyusul. Yaudah nyok teman-teman, kita langsung ke taman juga nyok teman-teman. Nyok. Nah ini dia teman-teman, kayaknya yang ini ya. Ono aja udah ada ondel-ondel yang joget. Seru bener nah si abang joget. Nah teman-teman lihat, Pade TikTok.